Le, ana jeruk lho dipun iki. Oh, nambah pule kok dhewe ujine ngono iki. Akeh wis. Tapi lewat ndi? Niki. Iki ombo benjani. Oke. Sama. Terus, Wes. terus. Kayak pelakon. Hei, hei. Apa itu? Hei. Hei, pas ana bagi Mas. Ya ayo. Terus ah. Gimana masih gue? Tuh. Hei. Hei. Ayo. Hei, cepat tuh, hei. Silakan. Hei. Orang panas. Bukan barang. Aduh. Apa niki, ha? Lapo plan-plan kon, ha? Lapo kon? Anu Mas. Ha? Anu apa? Guna sapa? Apa keke? Ndak ro gudang aku koyo wong gendeng. Lah, apa ae tutup. Dit. Tuh, Dit. Hei. Dit. Hei. Betul. Dit. Betul. Oh, aduh, udah tantem sandal nih, kan? Betul, hei. Dit, betul kan? Loh, pinter cak ya. Katanya apa anak wong, ha? Lah adikku emang desa apa nyari mana? Kon desa apa le? Mang nyelang jeruk mang ning kono. Sing duwe durung panen kono ya ajar-ajar kono iki. Iya, yo ngatasane ngono Cak. Aku jadi konco-klo biasa ae. Aku konco-klo biasa ae. Apa? Kono. Pokoknya om ini loh. Kate bongkok kaken pola. Meneng kok kon iki jamu. Apa? Wis ah kene, jo ngamuk ae kon ngendi wong. Iya. Balik-balik kono kon. Kono kene, balik-balik kono. Balik-balik kono. Jancuk. Jancuk. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah lihat video ini. Jangan lupa kalian subscribe, Komen. Gancok. share anjing, dan share. Terima kasih. Dukung channel ini yang baru ya. Mungkin kita akan buat video yang lebih bagus lagi. Oke, kasih.